Ji stüdyoyên TRT Kurdiyê sibab xêr, rojbaş temaşevanên azîz, dawiya hefte îro jî dest pê kir. Bele temaşevanên azîz me vê hefte bernama xwe bi xemgînî vekir, weke wîn jî dizanin li Kartalkayaya Boliyê bobelateke mezin qewmî, otelek şewitî û li hundirê otelê de 78 kes jiyana xwe ji dest da. Rehma Xwedê li wan be, bera serê wan sağ be, serê hemû welatiyên me sağ be. Xwedê sabrê bide malbata wan îşallah em bêjin. Îro bernama me bi sohbetê wê dewam bike, me bê müzik dewam bikin. Gelek mêvanên min hêja di stüdyoya me de ne, ermê îro behsa malbatan bikin. Gelo malbat çi ye, deman ku em dibêjin malbat divê çi were bîra me. Di nav civakê de malbat çima awqas girîng e. Di nav malê de têkiliya jin û mêr, dê û bav divê bi zarokan re çawa be. Em îro yek bi yek li ser vê meselê biaxivin. Kerem xêratinê bidin mêvanên xwe jî. Mêvanên min parlamenterê Diyarbekirê Seyda Mehmet Sayit Yaz. Hûn bi xêratin ser seraser çavara hatin. Gelek teşekkür ederim. Hûn çawana başin. Elhamdülillah başıya dixwazin. Gelek spas dikim. Akademisyenê zanîngeha Mardin Artukliyê doçent doktor Fikret Özçelik. Hûn bi xêratin. Bu da jî razî be. Hûn çawana Baş, başin. hemû xwedin jî baş inşallah. Gelek spas dikim. Mala wava. Sağ olun. Bele temaşevanên azîz, em ê dest bi sohbeta xwe bikin lê berî em dest bi sohbeta xwe bikin vêtiriya me amade ye. Kerem bikin em vêtiriya xwe jî temaşe bikin, paşê me dewam bikin. Malbat ji dê û bav û zarokan pêk tê. Di nav civakê de jî ev koma herî biçûk tê hesibandin lê xwedî giringiyeke zêde ye. İja heya mirovan çi qasî ji vê giringiyê heye? Çend cûre malbat hene, çima her ku diçe malbateke nişopî mühimtir dibe. Ji bo malbateke baram û kêfxweş rê û rêbazên herî giring têkiliya navbera jin û mêr e. İja ji bo navbera jin û mêr baş bê divê çi hebe? Heq û mafên jinê li ser mêr, heq û mafên mêr yê li ser jinê çine. Berpirsyarên kesekî an jî kesekê li hemberî malbatê çine û berpirsyariyên malbatê li dijî civakê çine. Têkiliya zarok û malbatê divê çawa be. Berpirsyarî û rolên jin û mêran di nav civakê de çawa xwe nîşan didin. Astengên li ber têkiliyê jin û mêran çine. Çanda malbatê tesîreke çawa li civakê dike. Li Türkiye û cîhanê çima polîtikayên li ser civakê her ku diçe zêde dibin. Zarok çima ji bo malbat û civakeke giringin. Ji bo zarokên xwe di hişmendiyeke baş divê çawa bên perwerde kirin. Töre û edetên gevne şop bandoreke çawa li malbateke xwe diyark dike. Bersivê van pirsan û agahiyên hîn zêdetir bi bernameya dawiya heftê bi mêvanên pasportên serekrana we. Belê me got îro em ê behsa malbatan bikin. Îsal bi rastî ji aliyê wezareta malbat û polîtikayên civakî ve jî sala malbatan hat îlan kirin. Wezaret jî dewleta me jî bi taybetî li ser malbatan disekne. Êdî her ku diçe malbat kêm dibin, malbat biçûk dibin. Ev ne tenê li Tirkiye, li hemû dünyayê ev pirsgirêk her ku diçe zêde dibe. Em ê yek bi yek îro li ser mijara xwe biaxivin. Seydaya min em were dest pê bikin, em bêjin malbat çi ye? Em veya dest pê bikin, demam ku em dibêjin malbat bila çi were bîra me? Yani nerîna malbat nav civakê de gelo hatiye guhertin çi bûye? Em veya dest pê bikin. Ejî beriya xeberdana xwe ew musîbeta ku we behs kir, musîbeta ku hate serê vî gelê me milletê me o heftê û heşt hebiya nê hebtê da şehîd bûn, evana jî şehîdê hukmî ne û dora pêncî hev jî birîndar bûn. Ê ku şehîd bûne rehmet kirine eş teref xweda da ji wan re merhemeta îlahî dixwazim, ji birîndara jî şîfaheke acîl dixwazim, xweda memleketê me muhafaza bike ji bela û afatê bi vî rengî. Amin inşallah mamoste. Mesela malbatê ye. Malbat meselekî gelek girîn de aslî insan ji malbatê derdikeve. Aslî insan, aslî wî mezin insaniyeta kubra heye tabîra erebî, insaniyeta mezin o insaniyeta piçûk. İnsaniyeta mezin İslamiyet e. İslamiyet û insaniyet bi hev re dimeşin. Gava ku insaniyet ji İslamiyetê biqete ji insaniyetê jî derdikeve.
وەکە مثلا ئەسڵێ ماجارە ماجار بەری تورک بوون و مسلمان بوون گاڤکوش مسلمانتیە دەرکەتن ji Türkîtiyê jî ketin niha ana zimanê wan jî ne Tirkiye xweda wer çêkiriye yani însaniyet û îslamiyet gava bihavra bimeşe wê gavê însaniyeta kubra tê meydanê a herî mezin a herî bi qîmet û birûmet lewra em gava behsa pirsgirêkê însaniyetê bikin em nikarin pirsgirêkê însana ji îslamê û ji dîn biqetînin çünkü em di bedena xwe de jî bi tişta em têne meydanê yek jê bedena me ye ku îbaretê ji estî û goşt û damar û xwînê ye êdî jî ruhê me ye ruh jî bê beden nabe beden jî bê ruh nabe ji bedenê ra hinek lewazîmat hene ewana ji ewil da tedbîra wan di malbatê da çê dibe û ji ruh ra jî hinek ihtiyacat û lewazîmatî hene ew jî bi wehyê tê danîne xweda îlac û dermanê wan daye malbata ku bi şeref be birûmet be huzûra wî hebe di heyata wî da yani heyat lê ji bona ku nebe zîndan lazim e dîsa em berê xwe bidine kitaba xwe da kitaba xwe da kitaba xwe ya pîroz da ji me ra diheb nimûne ji bona malbatê mezin ra dide îfade kirin yek jî mesela malbata İbrahîm û malbata İmran İnna Allah istafa Adem ve Nuhan وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض دحب نمونج مالبات مزن نشان ده مثلا مالبات إبراهيم هي هاجر هي بيركي وي دن هنا أولادي وي هنا تورني وي هنا يعني مالبات جبينجا دس بيدك حتاني دوزدا آل عمران هي بيركا وي حنة هي ولدي وي موسى هي هارون هي خوشكوان هي شپێنجا ئەوانە ئێکو ئەم دزانن ئێکو تەفسیر ژمارە قال دکن û jî wê da heta pazda dere ayla İmran ayla mezine dûr da hem bav heye hem kal heye hem dê heye hem qîz heye hem bûk heye hem law heye tev bi hevra jiyana xwe berdewam dikin bav û kal tecrübeyê xwe kal ji ewlad ra dide elmandinê çukî malbat mektebe jî mekteba ewle قال تشتي كود حياته خدها تجربة كريه أو بير أوان قال جي أولادي وخي لاوين را أمبيجن يعني بعموميش تبارا نبلي زيادة إيه كود بيويدا أو مالبات بقرا دستي خواه وكيلي وي أوا تجربة خوي حياتي تفجيرا نقل دكه أو بيرا مجي تجربة حياتي قيزا خو بوكا خورا نقل دكه وكا كنتج مكتبة أول دست بيبكي حتى زانينجه تشتي كود حياتي دا يعني حياة بخواه زانينجه هيك مظلوم لما خامن سيداي من آنكا برنهات بيجي يا بير كال تجربة خو زاروكي خورد قوتن لآنكا أو مالباتين مزن تك چونه نمانه از بیجم برنها کال کمه پیرکام هما بیجن خاله ما آپمه انگش به هفر دیجیان لآنکا مالبات نمایه مالبات تنج دیو باب و زاروکان پکته و او زاروک شی نزانن خزموان کیه نزانن مروان کیه نزانن پیرکاوان کالکیوان کیه یعنی باور دکم پرسکریکا هری مزن جی اوه نفس ما مسلم جواجی بپرسم یعنی لگوری من لگوری لکولینان جی پیرک جی ادی کتنه جیانی او جی دشتولdu. Müsaade bu kazmış Seyda di kelime diye bir servadeyim haberdan boyunu vücuduna mine. Hele böyle kerem kerem. Edat müserve haberdani malbata mezim bivi havaya bak zaninge heye herkes teda da alme şartu şurutu hayatı. Lebeli malbat ku şunta küçük bu. Bavu kal tecrübe vancı malbat aile kadiya naha ana duvelate meda gavaku insan خورتك كتشك بزوجة هي نزوجية دعوتها هي شيء نبيه مالاوي ايري تأمين دبه اشياوي ايري تأمين دبن شخورات زوجة اولادي شيء دبه يعني تورن جكالو بيرارا شيء دبن مثلا اي خو از بيجم من سي چار زاروكي خو داي زوجاندن اوي يك جي من ندي تورنم چوا مزنبون يعني من ندي هو مديوا شش حف صالي حش صالينا يعني Çünkü çünkü şartı hayatı bu havayı da ifade kirne o aile küçüktü be. Çıkat aile küçüktü be. Tevgerici küçüktü be. İrtibata nabeyna insanacı. İnsan de be başı jxora. Başı jxora ji ne baş. Başı jxora. Baş bu. Başı jxora ne baş. Böyle. Kelim ki Seyda. Kelim ki. اجي وكاوي كو سيداغو او مصيبتها كل بولو تشيبو خدي تعالى رحمه خلوان بك براستي مرنا
ام بيجن هر کسی زور زحمت لبل ازاروک این زورتر دوی مصیبت جید هاوی کو ادزانم 35 حبزاروک وفات کر رحمت کرن خدا تعالی رحمه خلوان بک و خدا تعالی جوان بک جنت از اعتراضم اول لسر وترینر جی هي ام وقتا مالبات ددن از کرن ام دبی مالبات کیه جدی babam çıktı. مالبات دبی دیه باو و زاروک کا کاللکما پیرلکما خالکما آبلکما متکلکما yani براستی اویا گل قروم می گرینگ جی مهم جی وقتا کو ام بیژن لسر مالبات خبر د یا تشکی آماده دکن به دست پیدا که به ترکیه به چکیرده کایلا مالبات ناوکی اف دقنات مالبات هری بچو اویا از باور دکم اف مدنیت غربی اویا خست ذهنامه yani لما انا وقتا ام ویا ور بفکرن زاروک مجی وقتا دی گوتن مالبات کالک لدرد مینه متک لدرد مینه خاطر لدرد مینه آب لدرد مینه د چاند آمده د باوریا آمده ام بیژن نرینا میا لحیات لجیانه مالبات نه اوه مالبات نک دی و باو و ام بیژن اولاد تنیه yani براستی د باوریا آمده ام جور دست پی بکن yani وقتا کو ام تی گوتن تمام مالبات هری ام بیژن باو دی زاروک اوانا جات سریته لبلی وقتا ام بیژن مالبات افتنیه د ذهن آمده موان تجد لدروشت yani evya nokta avul nokta duda havi ku seyda jigo brasti de medeniyeta İslam'ede malbat yaji embejin mal nekci otele teneye mesela bu fikrin irol Avrupa yani idi khani bunun vak otela öyle yani embejin dem var vallahi me jehededi her kudu çavu sad ben olsa yani evyaji telika kıpırmazını mesela tişe esprli berdikevim ام بیژن دا چند آمده دا عادت و عرف آمده وقتی عیدا ام المالبات المروی خو ام درن دوان لبلی آنا گلک انسان مجی وقتی عید ته درن تعطیله بله حال معنا عیده چه بو معنا عیده ام بیژن زاروک بشارن دا مزنه خو او دست وان ماشی بکرانه میوان بدیا اویا نگ چند آمده اویا جدرو هاتیه سنه ما مستجبو من عید دماغو از زاروک بوم çuna gund bu. Beli. Am çun merdine. Yani ejbomun ait ev bu. Lana kam muhamın. Evet çuna gund bu. Topkırna şeker. Evet. Garana gund. Çünkü kako kalke xumeddit. Am çun distewan ejboma kevne şopiyek bu. Le mukabil ana kavaka wujid bejin kem bu ya. Her kudu çeji kem tirdi be. Bavar dekim ev sedama veji bajarvaniye ne olsa. Yani dıvırdı am bejin sedama avul ay bajarvani le beli jixinci vejid baskı ki var li sermahiye ام بیژن نرینا ما ور لدرویه یعنی ام نش با خود جین یعنی ام بیژن ام وقتا گنج مج انا خورت مج وقتا ام جانا بوان رد پیم تشکی تخوازن تو فلان تشکی تخوازه چما تو تخوازه یعنی اویا برا تو تخوازه یاجی کو جبو جدرو تو ویا وکم بیژن تو جخوا کن کابکه یعنی لما د باوریا اسلامیده مالباتی جه تعلیمی جه تربیه yani ام بیژن زاروک بریا هر زوستانی بریا هر مکتبه تعلیم تربیه و جمال دست پیدا که جدی باوی دست پیدا که ایجا آوی نگ اوتنی جبر و او چند باجارتی کو انا هاوی کو وگو بله یعنی اویا تاثیر و گله لسر ماهیه یعنی ایدی ام جیان ام شرد کن یعنی جیان بویه یعنی ام جمال خو ام بیژن ام دم خو لدرو خرج بکن ام در باس بکن ام خوانا خو لدرو بخون ام والی خو لدرو ام وان ببینن yani mesela ام بیژن میوانتی مثلا دولات ماده دو عرف ماده سيدي ميفان قبول لكن مثلا ميفانتي ام بيجن بري ميفان دهاتن لو دري دخزن دهاتن انا جرك دروج برم تلفون بكن ام بيجن سيدا وا از سبي ورم ميفان كلوت مساعده تنم مساعده بري نور بري يعني ام بيجن دي عمل مال بو ميفان دهاتن لو دري دخزن دهاتن افياج جت هم ميفان جي تشتا دبس هذا ما في تشتا ميفان جي وقت درجي كي هيفيا تشكي مازندك خدي مالجي دخوازي تشكي مازن ام بيجن اكرام بك ام جدوغالتي ام دركتن بله جبر كوجا وقت ام جدوغالتي ام دردكفن ام يدي للجمع حكايه دبي تي انا ام دبي تي بري مشكوي هبو لقورا خد فريان جاد بيروك دارنا بخشاكي شعب بلبل دكولدنا بلبل واخش دفره دبي ولا زي وك بلبل زي بفرم تقليد وك بلبل دك نا هنا بلبل دب اخوش بيردك
لما إيدي نكان بمشي براحتي يعني إيه ماجي أم چاندا خوشي دور كتن أم عرف وعاداتي خوشي دور كتن وأم نعلم من عرف وعاداتي ديجي أفياجي سدامة وشيء يعني مدنيات عرف عادات نيشي 5 سالة نيشي 5 سالي نيشي 6 سالية يعني دباوريا مد بطيبجي يعني أم بيجي عرف وعاداتي كرداد يعني دفي زماني دا باشيه ده يعني إنك وقت بروجن هن يعني تخازن مثلا كرداج عرف وعادات وان دور بكن حلبك اف عرف وعادات يعني افي شيء 6 ساله مثلا ما مستبريا نها اوروبا جا امريكا جا پر لسر مالباتا نت سكرين لدوان دمن داويد نه تنه ولاتمه لهر دره بس لسر ولاتان بتايبتي دسكدن مثلا لغوري لكولينان سالا 2023 yanda hejmara ihtiyaren yani eko 65 salı zedetirne buna 9 milyon li Türkiye. Yani vezaretçi bavar dikim veya farklı lüser ve meseleci anaka gelek proje çetke, gelek xabat çetke. İca yani emeş küdere despe bikim. Ama seydam jvok pırsım. Yani zarok dimal edene yani jin diçin iş kare xo dikin lüser kare xo ne baviş xo duşugle. Zarok seresper adbin diçin mektebe yani gelek dayık bavji mıxabın zarok xo disperin mamostayan. Yani عالیه که د فکرم جنج ایده دخوازه بشغله اوجه دخوازه شخوره تشتکی بکه لی زاروک شه حتی وار مکتبیه yani çanda xo çava him bibin çava zanbin malbat çiye yani oktetin evari maleci saat 2 saat hevdu dubeni an nabenici şu ama hin basa medya civaki bugün telefon istevanda leme ev mesela çava çare ser bugün ka az de parlamentoya da mümessili hukuk insanım o dibin komisyona da komisyona gada heye edvedri da az mümessili vedri meji komisyona da gava ko civandın çedibin leserve mesela ko pirek gava da khabite faydawi o zararawi jmalbat ra çi çedibe leservi mexaber da jarek mugo dezawjin zalamu pirek gedewan çedibin kamalbata mezin kharabiye ya برای گوک بچانایش بوکه گده خوش خسیه خورا داشت یعنی خسیه لمزد که بیر علاوه که لمزد که دیسا دایک یک مزند کن نه دیسا دایک یکی مزند کن آن دشینن ناویان قریجه لیب کرمانجی حقیقت قریجه یا قریجه نوستا قریجه چما عرف و عادت باو کالا و ای ملت و ای خلقی دش بیر کرنه تشتکتن به علماندن لویتری پارلمانتری میجن قبول نکردن گو هر حال دنیت اون بچین پیرک چما خابتن گره پیرک نخابتن halbuki پیرک به حضر 12 milyon پیرک نه آن ترکیه داد خابته 12 milyon yani پیرک yani reis komare me لسر کو nüfusa insana da Türkiye'de kemdi be hatine yekunivi zani sadi hatiye yekunivi ve tehlike ki mazın dikkatle tamamı millet buna verir. Vejnek zaruka xoy avul 29 sal ya xod tine dünya edi. Beli. Yani ev jî hediye edip malbatan tekti be biraz. Yek ya dudu. Gava ku de bixebte yani zalamu pirek her du jî bixebtin. Pireka ku bixebte nikare zaruk xoy ke. Brasti indi naxwaze zaruka jî bine ya hebeki ya dudu. İja parlamentere me pirek kabul nekirin. Go pirek gere bixebte. O gava ku bixebte jî îja terbiya zaruka ew bêxweytî dimîne ew ê jî bi qirêjê ve dewam kirine. Etxwazim li ser vîya tiştek din bibêjim. Platon di kitaba xwe da kitaba wî ya ku bi navê dewletê ye ew kitap jî esas seyda zane ava Sokratê sohbetê Sokratê ku di civakê de hatine kirin Platon anî wî kiriye şeklê yaziyê kiriye şeklê kitabê nivîsandiye dewleta Platon nîqaşê ku têda çêbûne ji bona dewletekî bi edalet, bi başîtî, bi qîmet û bi rûmet û milletekî ku miferreh be û kêfxweş be û ji heyata xwe memnûn be çawa çêdibe şertê wan dibêje mîsalek tîne li xweşa min hat dibe şivan gava ku şivantiyê dike dere ber pez diçêrîne ew pez ji bona pez re diçêrîne ya pez ji bona xwe re diçêrîne Pez ji bo xwe re diçêrîne belê pez ji bo xwe re diçêrîne gava ku pez ji bo xwe re biçêrîne demek menfîeta xwe tercîhê ser heyata pez dike ew şivan şivanek ne baş e ku bera şivanek baş be gere xebata wî ji bona xatirê
او پس بانا لام انسان هر تمام خود فكرا ها يعني تينا سر اداره دولتي ورئيس دولتي رئيس دولتها جي قفاكو جبونا خاطر منفعتها خو قلب نخباتي او جي لسر مثلا باشي ونباشي براي ملا فكره خوش تزانه كود علم مي عربي ده كود مدرسه ده خوندن دبن حسن وقبح iyilik ve kötülük bir Türkiye. Evet. Liser tarife vana. Eviye tiştek ne başı. Em kavaz devleta da kanun çeydi ben, nizam çeydi bet. Bala xul diye ki riayeta şuuni devleti o ava idare devleti keve peşa maslahata insan. Gavakum keve peşa maslahata insan lüve deri huzurek vakakum merv duhaze nay meydani. Liser suala ve ونجاد نكارن سؤال أخوة تكرار بكن مسألة كتناوي جهة فشل بو يعني مقاط إيرو إيدي باجارواني زيادة بويا بيرك شركتي ناف شغل أو جي دخازن بالشغلون لازلام شخود الشغلون سرس بيراد من قشت تشن جنو ميرد تشن كارو خو زارو تشن مكتبه خو أمي يعني أمت شبكن ديسا از دخازم مسألة ج كتابة خدا ندم قطندني چما خدا وقد فصل أول ده مقال كر نمونه جو قرآن ده مسألة آل إبراهيم وآل عمران جمرة نمونتينه حياة قفش دين بقتندن ده حياة ده حياة نامينه يعني جداجي ورايه مثلا تبخازي جدكي جبونكو بفا آليكار جو حياة إنسان ودولة وملة تفرا جبو تربية وتعليماوي سبيها تيسا ده جواكي ده ده مالبات ده د مکتبه مالبات دا دست بید که پیغمبر مدبی علیه الصلاة والسلام سبیه و قاوا بون 7 سالی وان بعلمین اللي میجه قاوا كوهات 10 سالی بو كنو میج نکر لسری daha بشدت تف بقاره يعني سبي وان نعلمين الدروا برا درو نکه قاوا كو حتى جوانا روان عالمی کو در حقا ویشی دا کتاب چیکرنه دبی گده خود نخابینن. گاوک تج گده رگو ادرم سوکی اشترا هدیه کی تینم تو چوی شهاد سری تتگروی هدیه بینی. بله. گاوک تنانی توید علمینی دروا، توید علمینی مثلا إخانته، توید علمینی دزیه. باوریا زاروک چی کم دبی. باوریا وجی کم دبی. یعنی تربیه و تعلیما گدا جبونا کو مکمل بیکرنه بله گره باو دید مالی دابه. جمالی نقطه. بله وی هر بخبتجی لكن هم بخبات شي نابه جيان بخبات نابه لما كو دستوري اسلام دا اول كار خباتي تامين كرنا رزق مالباتي لمير فرزه لبيرك نفرزه بله غير مير بخبته مير د دروا دا بخبته بيرك جي دهندر دا بخبته وهر دو جو الي كاريه هود نيبكن لان انا جاف قتيه مدنيات اوروباي مدنيات ويا دنيات يعني اسفي كتنافا ما بريبو مودا حتى دجلو لباس خدا درنگ خدا دنگ خدا تمام ایش خدا ما تقلید اروپا يذكر دغو اوروبا مدنيت با اوروپای پیشوچوین با اوروپای چید به اویا چپ می ولاد daha beter pe باور بون انسان می لایق daha زیاتر pe باور بون تب آیت و حدیثا دغو تگوتنی مزنا دغو کسی باور نت کرد لی افکر düşünce devam kır hatta ku ve harba Gazze çi bu. Da harba Gazze'da medeniyet Avrupa'yı, fikri düşünce Avrupa'yı, tasavvuri Avrupa'yı bi cesedi wan sebiyara kete binevi divarı herkandi kharabu او jipera kharabu. İndi خلاص Avrupa'yı da tünnen. Filistin'i pır heyecana mamosta yani az Müslüman tiyavan dinlerim. از هول خيرتاوان دلرم يعني دوم بوينيك تتلسر ميديا جواكي دناف كافل عند كون بونه وميشتكن يعني حقا ان شاء الله امجي بقي جنوان يعني مسلمان تيوان حقا قالك جدايه قالك هجايه عفوا ازنا كان بيشي حقي براي خو ما عرفت تا مثال قلت اشتكات بيرام من السوشيال ميديا دا من دي بيرك كي اوروباي دبي يا ربي ايمان وقناعتها دي غزاي بدي من نقطكي جي ايمان وغيرتها وانت بدي من جيت بيجن شما دبي چار حب جسد الزاروكي ويد نافا كفندا لبيش شعبي ويا كلمات كش دفي ودرد كفا دبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ودماكو خبردان هنيك زاروكي رحمة كربون مثل اوقاس ب
آرام تسكني يعني حقيقة زور الزحمة خدي علي وانجي بكن بيجن إيسا إجام بمجرى خد دوام بكن سيداي ميجي قوت جرك دمالي ده أم زاروك على درو نكن أم آراس شوان ربيجن لو را زاروك ديو بافي خد نرن يعني ديو باف جدنا خد هفدورة دروا بكن زاروك وياجي دبنا إيجا دمالي ده تيكيليات ديو باف بزاروك عن رجلو دبي شوابه بله براستي ev malbat ya jê em bêjin mesela ev çanda hane têkiliya wê û fitretê jî birasî bevdûr heye. Mesela hadîsek Peyxember aleyhissalatu vesselam ez dixwazim bînim ziman. Peyxember aleyhissalatu vesselam dibêje divê îsanê bawermend dibi ku inkî tirs pêr hebe. Li ser derewa ku we got îsanê bawermend em bêjin dibi ku inkî cimrî be. Yani ev duruhê însan de heye. Belê. İnsanê bawermend em bêjin mesela dibi inku ne pir cesaretlî be. Lê belê insanê bawermend û birasî însan ne mimkûn derewa bike. Mesela nimunake me bêjin. Yani em bêjin derewkirin di fitreta însana tune ye. Yani însan ku wexta Xwedê Teala wan tînî dunyayê em bêjin însan wexta mezin dibe di serê ewil de derew di fitreta wan tune di çêkirina wan de tune ye. Yani insan jî insanı kîdin hindi bene Belê. İjar Roman eviya bejin zarok pir giring. İjar eviya çima îja însan ya baş de ya xera de. Ya hadîsek din ku însan li ser fitreta İslamê tê dunyayê. İşte li gora em bêjin dêw bav, li gora nerina dêw bav li hayatê ew wan bi hilkê de ew wan bimeşin ya jî rê rêyê bide. Têkiliya birasî têkiliya dêw bav û em bêjin zaroka yani eviya ne mijarek wa hêsanî ya jî em bêjin birasî ihtiyaca her kesê bivî tiştî heye. Yani yek jê ana ku em bêjin mesela dêw bavê me giş xwendina wan heye, nifsandina wan heye. Birasî yani viya li em giş gerek divê hêlê de em kî bixwînin. Yani kitêbên ku li ser vî hawî hatî nifsandin em bêjin îsanê bi vî hawî ku zanenin em kî guhê xwe bidin wan yani ka têkilî bira biçayî be. Mesela yek ji em bêjin ji xeletiya me di urfa me de têkiliya me û zaroka di hêla dînî de em pirê cara em bêjin zarokê xwe li ser tirsa bi xuda em dixwazin wan mezin bikin. Yani li ser tirsê em wan mezin dikin. Halbuki ev ne tişkî rast e. Beriya wê li ser hezkirinê gerek em wan mezin bike. Yani em bêjin wexta em bixwazin em bêjin baweriyê hezkirina xuda Peyxemberê Xwedê Teala wexta em bixwazin têxin qelbê zarokê xwe nek em wan bi agirê cehennemê bitirsîne. Çünkü tiştê ku li ser tirsê ava bibe ew pir dewam nake. Ji wexta tiştê ku li ser hezkirinê bê ava kirin lema divir de mesela em bêjin ewil li ser hezkirina xuda li ser hezkirina بخوشکی بحث بکن نه بخوشکی بله لورا زارok هین فهم نکن هن جوان پر بچکن فهم جی نکن دما کو دیو باد بهجه بله yani bi zamane wan gelek wara de tirsê de tiştikin dik nefret jî heye. Yani mesela ez wexta ji we bitirsim ez gol wekim di binê wê jî de aslında nefretik min ji we heye. Kîja wexta dema ku em bêjin ez ji bin wê quweta we xelas bibim ez wê nefreta xwe ditînim ziman derdixim der. Li belê di hezkirinê de ew tişkî din heye. Yani wexta ez bi hezkirinê em bêjin ez gol we bikim ez werim bernama we ya jî ez bi we îş bikim di wir di wexta ez nabetilim ez îşkî bikim jî ez nabetim. Çima? Çünkü ez ji dil dikim. Lema bine di İslamê de ku Seyda Şertir dizane di İslamê de Xwedê Teala dibêje di îbadetê dibê wexta we îbadet kir îxlaslî bin samimî bin. Têkiliya îxlasê û em bêjin hurriyeta din bevdûr heye. Mesela Xwedê Teala dibê di İslamê de yani tu nikanî îsan ki bi zor Müslüman bike. Ev ya di İslamê tu neye. gerek ji dil wara ne? İja çima? Çünkü têkiliya vira îxlasê bevdûr heye. Tu wexta îsan ki bi zor tu Müslüman bike tu nikanî dilxwaziya samiyetê ji jê bixwaze. Tirs meriv de alimîne derewa jî ne var? Tirs deriyê gelek tişta vedike. Deriyê derewa vedike, deriyê em bêjin psîxolojiya însan xera dibe, însan ji şexsiyeta xwe wenda dike. İdî însan ne li gora xwe hereket dike. Li gora em bêjin civakê. Di wir de çawa münasib wer hereket dike. Ev ya jî li gora nerina İslamê alametkî nîfaqê ye, münafıqî, ev ya jî tişkî pir tehlikelî. Yani lema têkiliya dêw bava û bi zarokare ewil dêw bav gerek bibin nimûne. Dêw bav di jiyana xwe de dêw bav. Mesela em bêjin wexta dêw bav li hinda zarokê û xîbetê bike. Zarok jî bi elmî xîbetê. Wexta dêw bav em bêjin li hinda zarokê xwe xerabiya însana bike, em bêjin fesadiyê bike. Ev ya di zêna zarokan ha deme ev tişa tişkî normal e. Dêw bav wexta li malê basa cîranê xwe bike,
Baza tişki de bike. Evya zarok dizina wid vya çedi. Ma demek tişki normal. Yani eji embejin az waqta mal embejin küfür hebe خبر نخوش هبه ازارو که هر سوقاق او هر مکتبه او یاجی او نشان بده یعنی لما اول تکلیات دیو باب براستی یعنی دیو باب بجیانا خو بزمان خو نبجی بجیانا خو باندوروان لسر اولاد لسر گدیوان گلکیه ساعت شما مست و لسر مثلا غزه يقول بله مثلا دو مخوند دوی شرهانه ده از بیان پجمه پر غریبات از نه غلط بم 40,000 زاروک هاتی دنیای 40,000 زاروک هاتی دنیای لغزه دوی شرهانه ده يعني لما براسي هاويكو سيدا جو غزة از باورم مكتبك تبدي عالمية تدي جانا ام دبي عجبا غزة ام جبوي شبكن حرب قديا حربنا قديا ده يعني وكان بيجن اقرب ايه امكان اليكاري بشين وانا امكان براسي جديدي اليكاريه ام اولادي خو بشين ويدرا ام بخار ويدرا يعني امر ويدرا يعني فان انساننا شكرن يعني تمام ما بر بحث الصحابيات ذكرن ام بيجن انسان اجمد ويا وانا رسول خدا تعالى دي براست وري يعني دينا رسول خدا عليه الصلاه والسلام او تشكي دنا ام بيجن مرف دم كي دجي ووحي نازل دبه ابيا تشكي برجدايه لبالي اهل غزه تشكي ور نشانه مدى يعني بيرك غزه زاروك هوان يعني لهاوي كو انا بشتي وحرب غزه دس بكر بحزاره انسان لاوروبا مسلمان بويه انسان معنا في كلمه شوبينن حسبنا الله ونعم الوكيل خدا بس مي خدا تعالى كافيه معنا في كلمه شيء يعني لما ام دقات بكن يعني دولات كده دباجار كده دمدنيات كده انسان كو وقتها بخواز بجيكي بيجن نابن بي مالبات نابن از باورم مجاهد غزه چما اف زافر اف كلها بجريدان نفسها ما وصل كلش حافظ شو هدف اسرائيل هدفه يكمن او بدخستن ما باطن تاكليا ملت غزه ومجاهده جدو بقتن اللي فقط فهمنا كي مجاهد وغز ملت غزه يكن يعني لما غزه براستي مكتبك قال جداي جمر قشا لازمه امور انشاء بكن لبالي قناعتها مده او تشاوا انكي احتياجوان بمال مي دنيوي هي احتياجها مجي بباور بوناوان بنرناوان لحياته باو صبروان هي او ياجي خدي بك نسيب امجي جوان هين ببن انك تشتا يعني خلكي غزه خلكي فلسطين ام بيجن جمره ميناكك منظنه ان شاء الله امجي جوان تشتكي بستين ما مستعف شرجي دي بتمام ان شاء الله خلاص ببن ان شاء الله لما جالجي برسي قالوا او تشد فكرن السر مالباطن كان وياجي تماشا بكن تماشا وارن عزيز مجال برسي قالوا او جبو مالباطن تشد فكرن لغوري وان مالبات چيه كرم كن ام تماشا بكن toplumaka baş derkevi. Aile bilişkayı pevre habi, ittifak habi, yeki javra qanc bi, yeki samimi bi, javra aile halu ya qanca, aile go javra qanc bi qanc. aile javra, aile yeki kefa yeki revere qanca, ittifaka o aile ma. بابو بابي كي كاركي كتينا بيراي كي عائلة. يك جبر قنج بي عائلة. جبر قنج بي. وجرت فاخ بين. وجبدي خرت فاخ بين. دولات ملتي خرت فاخ بين أو عائلة. عائلة شبكة طبي درك مازن بيشتغل بوارا بتشوتك جي غورا وراكي حركة تمش بكن سايجي جوارا بكن وش سيفجي جوارا بكرن طبي يعني ولو درباسي تشبي أما طبي أختكو يعني بقافقة بتشبي معلومة تشينا بطبي درك خوشكالي فغرا بيشتغلن تشوزما كي بكن شخورا يا وجو عائلة بيراي كي تفدا يعني فورا جويك درونيك صوبتت كي يك جفرا قنج بي برابي آم بي برازي بي topluma kavulu hoş çed be sohbet ka hoş çed be ya aile manavi na ki de baba biraya khuha khalti ka matka aile ava aile bu aile sorum de aile de nabi aile javra qanbi javra devlet be aile ava abi havr bin qanja khu biratiya khosha de waladiya خوش قربانو
بله مالبات خوشه یعنی بهتره دجی پرانی سر مالبات مزن کرنه مالبات جی آپان جی نتکان جی دایکان جی دیان جی نیویان دو پکته راست گوتنه راست گوترنه وسا لیمو خابن مالبات نوسا ایدی نمانه yani herkes bu خوب خدیجه مش خوب بحث دکن جا سیدا مجبور پرسو مجبور مالبات که آرام و مالبات که کیف خوش لگوری و دو چوابه السؤال مش باور دکم مالبات که مزن نفسه و بحث زارکی خوکر نیویان و هنه بله بله خدیجه رو بهله شش زاروکی من هنه شش حبجی تورنه من هنه خدیجه رو بهله خدمه صالح و صالح خدیجه رازی به ایوه تبا صالح بکی تماشاوانا جی انشالله آمین اف سؤال و تخمينا مدى برنامج دا سؤال ان جريج افش خو يعني نقطة ويا مهم افه ام لسر مالبات مزن و تربية وتعليم مالباتا كان نسل انسان عينا انسانه نسل نمونه انسانه ام نسل كي تشوا يعني بدسه خو بخينن او نسل سبه دولتا مجي ادارتك ملتي مجي ادارتك نسل بابلوكا أولى إجا أف نسل بتشي تبدأ خصن بالتربية وتعليمها نها أنا كو دمملكة مدى دولة مدى تبر دوام كرن دمكتبة مدى مصيبة مزن هنا مصيبة مزن هنا أنا من برلمانتي داجي السرفيات خبتن لو راكو بروسكي هري مزن جسر وزير مي تربية وتعليم دات شيء يعني طرف مخالفة ده çünkü milli eğitim kamu bejin mesele ki pır mühimme karakkelek mühimme naha ana 10 sal bazda sal eşun daharım ava çıl sale mücadelemin vakta ku az imam bu leser minber u mihraba da ekranı televizyona da çıl sale edbim ki gerede mektebada ji ilk okulu bikre hatta üniversite zaningahi gere dersa dini dersa ahlaki بفه درسا مجبوری بله مملكتي ما ملتي بريانا ها هبو باور دك مثلا ام بملتي خو ام بملتي خو ايش اقول خان ام مسلمانن ام مسلمانن يكي كو انا بيجي از نم مسلمانم ام جيرا نابجن برا د مكتبه دا بزوري جزاروكي ترى درسا ديني درسا اخلاق درسا حياة پیغمبر سيرة پیغمبر درسا تفسير قرآني يعني علوم الديني وفنون مدني جهاز بقطن انسان به نيفجو انسانك نيفجو يعني تبغى يقول انسان تمام بكي وياخذ سيدان بعثه تيتيا كر لسر چوكا چويكا بخازي نمونه بيني يعني تو چويكا كي بباسك كي تري نافره غير دو باسك بن دنگا انسان به موازنه کنه ترازی به کفه کی تنه نای موازنه کنه انسان جواره درس تعلیمات دینی جی يعني علوم دینی جی فنون مدنی جی به هفره بینی کردن کن نسل مدرکه و نسل داره مکتبی اولاد ما داره مکتبی معلم جرا چه بجه بحثا هبونا خدا تونه بحثا پیغمبر تونه بحثا حیات آخرت تونه که اندیشه حیات آخرت بتره تونه به دونه کاری وی دنیا خو تعمیر بکی نممکنه انا سیدای مگو مسلمان yani şuhada dıttırsın me Müslümana dayet tırsandın sebebek pır mühim eviye göre zaningehli serviya bxabtin çima eviye şkudati eviye ji tasavvura zat-ı Xuda dati carek em tasavvura Xuda ki لگورا کو دو قرآن دا وی خوب ما دای زانین تصورا من نه آویه تصورا ما خرافه و عرف و عادت کتن ناوی جور دا خرابیه وکا کتا دی مرف گملکی خواه هیچلکی خواه دگماویه اول غلط تبلیه بکه حتی داوی غلط ده يعني او جي تصورا خدا دا دست بید که لازمه تصوره کی نو تجديد تصورك نو بيكري لقرا قرآني لقرا سنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام إجا أفانا دي مكتبة دا يعني أنا هي نو اف 20 سالك و أك بارتي دي اقتداري دا يعني جالك إيش شيبونه لبالي أفيا كافي ننه يعني تعليمة كد مكتبة دا تيكرني أنا مكتب جي علمية جي عرفانية جي هينكرنا أساس إيش دين و دنيا تبع لمكتب بيه جي أسراري بيه جي ويشتروجي بيجي باعتباره باهميته اف وظيفه زيادتر مرات كبه جو حكومه مرات كبه وحكومه الشيفرو سيرفيات خبته لبلي مخالفه مجالك دجواره جبوناكو افان نستا اسلامي
سیدات تشتک خوش گو خدا Yani جرازی به mamosta bavar dikim çıka jî xebat were kirin. Heta ku di nav malbatekê de zarok bi aramî bi ahlakî neyên mezin kirin. Bawer dikim dîsa jî em her tiştî çareser nakin. Nikarin hem her tiştî rast bikin. مکتب Yani- اول مگو اره، مالبات malbat, مکتب بله. اول مالبات Yani مالبات ve bi ahlakî em zarokan mezin bikin. بالتاني مالبات نكافيه تشقد مالبات خدا حساس تفقري انا نها ديسا قومسيونا ما حقوق جدا لسر في بلاتفورما ديجيتالي برد سكنه اف ديجيتال نسلج دستي ما درخص Bêjî malbatên dijital yani. يعني مالبات ديجيتال شي بويه تورنمت مالي توان دبيني اوتبالا خديكي 5 دقيقه شون دا وين دا كسل ميدان تنه هذه كراكريه تليفونك وكتي اودكي دريسر خو قرتيه افيا مصيبتك برمزنه Pırmazını. يعني ايكو نگیشنوی چاقی خود بدوانجی مثلا کالتی از کالم yani حسکرنا کال ji torun ara ez eminim ji nexweşîn ara jî tu tedawî ki wisa xweştune heqîqeten Nevi pir şêrin Belê. de. Dibê zarokan şêrintir. tu tedawî ki wisa xweştune yani gava ku meriv ji geda hez jî dike ew hezkirin bi xwe jî dibe teዕlîm di wê esnayî da tenik tişta jê ra dibêjî men awî jinik tişta dikî avan deriya tefat negirtinê mixabin lê lazim e em van deriya bi zor û zehmetî bêjî em gerevekin di malbata xwe da em ê tedîlatê çêkin û di zanîngehê xwe da di mektebê xwe da gava em viya teslîmî dewletê nekin bezat ewladê xwe teslîmî dewletê dewleta ka ku hiqûqî wî jî hiqûqa îslamî û însanî be tu gava bi dewletê ne bawer bî û tu bi mektebê jî ne bawer bî tu gelok teslîmî kê bikî tu di malê da jêra çi dibêjî bibêje gava ew derkeve derva rengê hevala digire Bele. مجولايي هوالا حركتي هوالا تفجري هوالا رنگي خودنه ويت بالا خودي كي قديت تج مكتبي هاتا مالي 6 ساليه يا 7 ساليه خبردانك ورش دوي دركه كنت تشكي ور خيال نكريت عمري قدا بلي يا وانا جالك مهم من جرينجن Yani bele em dikarin bêjin berpirsiyarên civakê jî ji bo dewleta ji bo welatiyan gelekî heye. İca em karin veya devam bikin. Yani em wek kesekî ez wek kesekî ez bêjim berpirsiyarên min çire mamosta ji we pirsim yani li nav civakê de em zarok mezin dikin em watê dixin nav civakekê diçin mekteban paşê dest bi kar û bar dikin paşê diçin zanîngehan paşê dizewcin yani her tim erê diya xwe bavê xwe dinirin lê mamosta jî qal kir ji malbatê derdikevin diçin mektebê بله diçin dest bi karê xwe dikin hînga jî têdikevin nav civakekê îca her însan di nav civakê de berpirsiyarên wan çi ne em çi bikin em çawa tev bigerin bi destûra we bi pirsa we ya beriya veya ez xwazim ez jî çend kelimat heqê bêjim Erê bi rastî em bêjin ji bo malbatek bi aram bi huzur gelek prensîb û qural heye yek jê li zanîngehê me pirsik wer ji taleba pirsî min got ki yekî di jiyana we de ya jî di jiyanê de bê şert û şurût ji meriv hez bike kî ye bê şert dayîk û bavê dayîk û bave bele min got biner jin û mêr dahî bi şer jevdû hez dikin bele yani yekî jin pirsî ku mamosta tu jî bi vîya wî xanima xwazim got belê ez jî lê ev rastiyeke ne tiştekî ne baş e yani dê bav yani bê şert mesela em bêjin ez tên bername ha wexta eger performansa min baş bi xwediyê bername ê bêje ewele temam ama wexta performansa min ne baş bi derbigdin ba min nake min şert dikat şert dikat em bêjin seyda parlamentê derê wexta dûr di lê biner partî biner ewele seyda tevgelek gelek xweş dike ew em bêjin تعليلي بالي ديباب بشرط ديباب جبوكو اي لهمبربي اولادي ويدي جي حزدك بله من افيات تشكي قلق مهم نقطه كدن مثلا دي انسان ده امبيجن انسان وقت جيراني وهوالي وتين نقطه كي مرد دل خود انكي واغم نغم جينا مرد يا خوزيا مرجع عتبا ويتشت يعني فقط ديبا وقت اولادي وان زاروك وان لوان زيده بك كيف وانتي دجيانه جدي كل مرف زيده بك بلكي كيف مرنه لبلي اولاد زاروك المرف زيده بك كيف دي باباتي يعني دورجي دي باب كيف وانتي تشكيدن برنسيب كي دجي براستي يعني اف جيانا انا بوي جيانا يكمين كم دو بريسلجلك herkes xotene dibin herkes xotene dibin yani mesela bejin dجيانا insan de gel قرار مهم يعني جرينغن اتولد نار مثلا خور تمد خوازن بسر خوي ve kararı bicibinin. Bu fikre kavu sadece ketena mugotna kutur mamosta medya civaki sertimdi benim. Dibejin unçava kev hoş bun. Bu sabıcı. Beli.
yani hiç nav fikrin ku ve diyan bavim gelo xemgin bibe بله yani azet bi awai azet hekem nav civakeke yani hişmendiye ka usa jiketiye brasti ev jişmena pra acebte يعني از فيا ام بين زمان ام بيجن خورتك جبو بشروجا خو قرانا دده bale عجبا دوي جيانا ويد جي داي تد هي جي باف تد هي مالبات تد هي يعني ام بيجن زاروك بهوا كي ور قرار كدا نباف ندي نمالبات ev çava huzure bibine. Ev yaji brasti sosyal medya acıvaki o jiderve yani tu karara xu bide tu senege xu bisekine em bêjin hayata te jiyana te avant tişana ku vaqta mer guş adede berhevdu tu lê dinere yani ew tekiliya dev tekiliya em bêjin mesela va kararê muhim yani di mesela zavacê de seyda çeti dizane di mezhebê Şafii de em bêjin ku vaqta nikah pê birin لقورا فقه مذهب الشافعي قرق إذن باف ورسندن شو مثلا بي كتشي يعني باف دبا وكيله كتشك دي شافيان يعني أوقاس أو كي هي المذهب الحنفي جيدة احتياجي بإذن باف تنية براسي أزفيا واني دبجم تابي أزنا هلا فتوى إما أدبجم كي دولات ما جيدة أمك يقول مذهب حنفي بكن باجار مزنده او بتایبج دزانیگاه ده گرم لگورا مذهب شافعی بکن yani از جانا ویاش خورتاجی دبیشم یا بفکرن مثلا بیجن دو خورت وقت نلگورا مذهب شافعی محرکت نکن دو خورت هند آفدو ام بیجن بریاره زواج دیدن هایا دو باف جتونیه هایا مالبات جتونیه halbuki لگورا نرنه اسلامی معنا نکاح چی معنا زواج چی yani insan دورا وی انسانی کو ام بیجن دزوجن دزانو کو وی انسان زوجیه اللي بالي وقتها مالباتي دور بخت وقتها ام بيجن مثلا بسري خطبتني افيا لغورا ام بيجن بمعنى زواج نامين بمعنى زواج نامين بمعنى نكاح نامين معنى نكاح نامين حالبك نكاح تمينا جنو ميره جهل كيجيده يعني جبر في اوي ام بيجن بو مالباتك بحضور ام افان قرارني كوتي سندن ها تشكي ديجي هي ام دي با ام جانا في غلطيه دكن ام بيجن د حياله مد انك تشتبون ام دخوازن اول حياله خل سر زارك خو ام خو بيجن هدف خو هرتم بحسابيات كده مستمجانا درنا صندوق ميواني خو يعني وكا بروجي درن زارك خو يعني تشتكو او نكرنا دخوازه خو لسر زارك دخوازن بيك بينن ام سرفا افياجي تشكي راس يعني ام بيجن ام قول ام زارك خو قداري بكن كاني ام بيجن مثلا دفرجي براستي تشكي دم خراكريه يعني مثلا ام بيجن وقت ايرو ام ترجيح مسلكي دكن يعني دذهن عماد دفكره عماد نكو يعني عجب از فيتشا حزدكم ناكم فيتشا بريوي شيء تنيه برا برتيني ناني اف نرين براسي ما خراكريه يعني لما بسكره كما هري مزن انا حالي حاضر يعني تشتكو ام خدينن ام بوي حضورنا مجبير كريه يعني نجي ور ما بشاخو فريكريكي يعني مثلا شما او وسريع لوغويا يا برد مالبات تي برام دمالبات يكتني دو شغلي ماله yani em bêjin o zaroji pirbû. Berpirsiyarî jî bêtir bû ne? Sahana kal di malekê herkesî dixebite lê berpirsiyarî kêm dibe. Herkes xwe tenê dibîne. Herkes bêje perê min gelo yani. Di malbatê mesela bêjin heft heş kes bû, deh kes bû, bav dişoxilîn. Mesela ya li gunda têbirem yani li gunda em bêjin ez pir li gund mezin bûme. Yani li gunda işê me hebû, işê havînê hebû. Em bêjin yani bi îşkî bi qelem kedû da îdara me pir xweş dibûn. Ana tulê dinere bav dişoxile. Bav dişoxile, dê dişoxile, keçik dişoxile, lawî dişoxile, dîsa jî san têr nabe. Çima têr nabe? Çünkü me em tumî çavê me li ê mezin e. Dünya jî naqede. Yani em bêjin dibe yek alim krokê rastî heywan kete wek em bêjin berxkê purta dawiya wê jî purt pêv nemayî serê wê jî port pêv nemayî dibe tu jî dibe ez dunya me tu dunya çima ketî vî halî ê dunya ê ku ji min dûr dikeve ez xwe şêrîn dikim ez înkî serê xwe didim bine serê min purt pêv nemayî ê ja li pê min tê çendikî ji min diqetîne dibe tamam dunya zev kir ê nage ji me mesela bifikirin xor dibe şi serê ewil هما إشكي مهبا أتمام شيء ببا ألم الدنيا يتهرنابن نفسها تجاري جمشة أم عرباك بسن عربي دسن داوية عربي زنگ موديلا ناية جمرة ما تشم طابن خاني كي شد يرو أم بيجن لتركي أنا زنجيني فقير أنا فرق بركتي نابناوي بري نوربو بري نابنا زنجيني فقير بفرق تنب أنا نوري يعني أنا أم بيجن بسديجي عرباك كي بمليون كيجي عرباك كي
تولدنا الانسان ما تشتكي انا او قناعت هي او قناعت ما قناعت جبير كري افجد بسبب او حضور مع الاسف ام ناقش حضور انا مخابن ساعت خوش ما موسته يعني ما سريده بحساب مالباتين مزنكر بريا نهات بيرا من شانسا انا كمخابن نمايه الهرم ما برانيجي دما كدنا مالبات ده برسكريك تشبو ما باندك مزنه خو ما باندك روسبيه خو مخابن انا كا هنگي کو باجارواني زيده بويه هنگي کو herkes خو تنه دبينه هنگي herkes خو تخستي ناو باجاران ناو apartmanan ez bejim ناو avahiyan yani kes خو نزانه ايدي ديو باو چيه خزموان چيه mesela çandaki geleki خوشنه و ساسيده يمن يعني انا كا mesela جنوب دماكو تشتك yani jinavat tişteki nikar bindar kevin serili mahkeme yandidin da şevdu berdin u malbat da şevberdan jî divan demen davî de mixabin pir zêde bûye. Yani ev jî bawer dikim ji nezaniya malbatên mezin e. Yani rûspiyên me belê. Du cevap dixwazim bidim. Eva yek wek Seydayê min got em di gunda da mezin bûne. Wexta ku em li gunda bûn sosyal medya jî tune bû û televizyon jî tune bûn. Ya jî pir kêm bûn. Terbiye û talîma insana jiyana insana di malbatê da dest pê dikir, bi cîrana dest pê dikir, dewam dikir, bi gundiya dewam dikir. Yani di nava gunda hayatek hebû. Weka dewletek piçûk bû gund. Her gundekî wek dewletek piçûk bû. Siyaseta wî jî hebû, muxtar dimeşan. Hukûqê wî yê şer'î û dînî hebû, mehkemê dînî hebû, melle û seyda û şêxa dimeşan. Medrese û tekyaxana dimeşan. Yani gundî gava li hev dixistin di goha dimene şeriatê. Gava ku ara zilam û pîrekê da bi mesela talaq û berdanê şek û şübe çêbana di goha dimene cem seyda. Em her newê derê. Ez emînim ji vir û pêncî sal berê di welatê Kurda da cî ku Kurtê da dijîn di memleketê me da yani mehkemê ku li aîlê li malbatê mêze dikin belkî li gora ku tu qiyasê bi hêla rohava bikî ji sedî sed ferqekî mezin di nav de hebû. Yani huzur hebû di gunda wekem da îfade kirinê hem muxtar hebû hem seyda hebû hem malê mezin hebûn xelqê ji xwe fedî dikir. Niha ana em di mala xwe da jî yani di nava malbatê da jî û di mektebê da jî em çiqa tev bigerin bi başî û bizanîn dîsa em heta avê pencereha a televizyonê ekranê wî û ê telefona van sosyal medyaya em nekirine bin kontrola xwe em nikarin xweytiyê li van zarokê xew û nesla xwe bikin. Ji destê me hatine qetandin. Niha serê sibê em radibin hele bira her zilam ê ku dare kar û îş û pîreka wî li malê dibîne bira kamerekî bi dizî têke hundir hela pîrek kîjan kanalê televizyonê godarî dikin. Di mêzê dikî kanalê ku tê da mutfak heye, xwarin çê dibe, bi enwaê çeşîtê xwarinê, enwaê çeşîtê şîraniya çê dibin. Diqqeta pîrekê wan dikişîne. Dixwaza wan malzema jî ew bistîne, wê xwarinê jî ew çêke. Tedî tarîfa xwarina jî didin. Ev ya tiştek pir mezin e yani texrîbatekî mezin çê dikin. Wê tarîfê jî de pîrek jî lê mêze dike. Êvarê dixwaze ku wan lewazîmata bîne, nîqaş nabeyne wan da çêdibe bi sebeb viya. Adi diya filmê ku behsa hayata insan texrîb bikin. Filmê aîlê jê ra dibêjin. Ew aîle ne aîla me ye. Li ser veya jî xebat tê kirin ne? Belê urf û adetê gelek mezin gelek kanal ana wan bername wan hatine rakirinê. Lê belê di bernamekê da tê rakirinê dêkadê da tê danîn ji ber ku reklama wî zêde ye, menfiata wî zêde ye. Yani em çiqa di nava malbatê da em anam ji malbatekî bi bê teknolojîk xeber didin. Malbata 100 sal berê, a 500 sal berê dibin mahiyeta te da bû, dibin kontrola te da bû, te çi bigota mezinê malê tu bûyî. Mezinê malê ana ne tuyî. Mezinê pîrekê ne zilam e. Mezinê zilam jî ne pîrekê ye. Ana hinek qanûnê nîzamê wer hatine teşkîl kirin, ya tu nikarî şîretek li xanima xwe bikî. Xanim nikare li baz zilam xwe de îfade kirin naxir. Yani di tevgerê me îçtimaî da, hayata îçtimaî da xeletayî wer mezin hene îja navê wan biye modernîzm û medeniyet. Halbuki aletê texrîbê nevana te. Em bi vana yani nesla xwe nakin bin mahiyeta xwe. Em aîla xwe nakin bin mahiyeta xwe. Wezîfê dewletê pir muhîm hene divan îşada. Lakin dewlet bi tenê jî wezîfê wî ne kafiye. Di destê malbatê da jî wezîfê muhîm hene. Çend sal berê evek derxistin. Genelgekî derxistin. Goku malbat bixwazin
او درس و تعلیم دینی بخوازن بدلخوازی يعني ترجيح بكنج اولادي خورا سشملي درس سيداي من بله. سشملي درس درسين بجارت بله بله درس مجار افيا فرصتك نوبو فرصتك خوشبو لبيوي او جالك قافي ديجي بطنافتني مال باطي من نتشون جمدري مكتبه رجا نكرن جمعلم را نقوتن اري از امزا دافيجم كو درس ديني تبدي لايمن و او مساله ميداني رابو مثلا زاروکات یا من ده هبو مامۆسته بیرامن گله کیفا مجی دهات ما دعایان از بردکر یار مامۆسته ما دره. جیانا پیغمبر مجمره دگوت بله. باسا اسلامیت دکر دره جبونا خاطري كو جديوي درس ماتماتيكي فيزيكي كيميائي بعلمه دچه بپره باجرت معلم دگره بله. درس خانه دگره لكن جبونا كو جديوي دمال دا مسألة ديني اخلاقي اعتقادي عملي بعلمه يجيكم جي بعلمه جي بلاش ده مثلا اتفاق كي مفتيها بوالي لغي وملي ايتمي هي ده هر ولاياتي ده وقتك مكتب تعطيل جي دبه ود وقت ادني داجي يعني 3 سالي و 5 سالي نبينا فيادا كورسين قرآن قرص قرآن يعني بلي هابين كارن هرن زارو هافين درن د محلك اذا كان حب درن تخمينات هذا يعني چند حب؟ د جامي كده د جامي كده د مدرسه كده د مكتب كده كان حب درن افيا مصيبتك مزنا قبات الرقم ميزات كي يعني ارتباط وعلاقه مالباتي از اوليد بيجم جدين قتيايه قالوا جدين بقته جي اخلاقي جي دقته سيداي تشتكي اوجو تشجينجات برسي دبين قارشي جنج نبه مداخله وينك دقیق جوانین باسقي تشينك سري برا اراده خو او بخابخه ترجيح بك كرو اراده وي هفصاري وي ندستي ويدايه دستي هوالا ده دستي سوكي مدیا ده جواکی ده دستي مديا جواكي ده او يكون تقاوى دفجه ديسيبلينو ومحافظه اولادي وخ بردي دستي تدشش خط نكاري بدس بخيني انت يعني دیم گوت یا مامۆسته ناو گل ناو جوانان ده تشتک وسا بربلا ویه جوان جی جانا از راستی وان تیم ده ناو خود جی خبردن ده بیجن ام چاوا کیف خوشین ام به وی آوای بجین بله ام چو مسلک بخوازن ام جرب بلکه تنزانی که او مسلک جبوت نهی سانت نکاری بکی نجبوت ده ابيا فتنه لايسيزميه لايسيزم جمارا جو دين ايريه سياست ايريه جناوا سياست دين درخست بله تشكي كو دين جناوا دركبه بدينيتي الوردمينه ابيا بخلقه دا باور كرن دبيدا سيكولاريزم يعني سيكولاريزم دبي دين وحياه جهه جدانه بله يعني كاس نكار قاشي حياتها مبفه اتشبكم اسربستم كاس نكار بمان و پیشاوی هاتا بردانی انا نای گرتن بری برای من مال فکر دزانه دو وقتا انتخابات دا seçim دا بله میرک daha دگو 1000 رای من هنه بله از عشیرم 5000 رای من هنه 500 رای من هنه قيمته رومته بوي قوميته خالدا قطناوي سروان مؤثر بو بقطنا تراي خب دي كيجان بارتي جيشاجير دايك يك بجيكي ندشون يك بيجي دا نتشو كاز انا مرخص كي بينم كو درك هذا ورا بجا صد راي من هنا دمالي دا دي دا بارتي كي باف دا يكيدن لو دا يكيدن كاتش راي يعني اراده جه فور فشل نابجنجي اراده جه فشل بيه دنكاري دمال خدا اراده مال خد بدسي خخيني ابانا ام ايرو مال جي وقت دولتك ام كارم بفكرنا وسما مستيان مال جي يعني بيجن ديو باف جي بربرسيا دولتها هري بتشوك ماله دولتها هري بتشوك مكتبها هري بتشوك ماله راستي مشاندنا مال باشي زوره يا دناف جل يعني امنها انا بيشيا فان ايشا ام انا جيت كارم بكرن يعني ام جفي خواها شيار ببن جمتريقي ام برا ام شيارن وبجيانن بخدي ام صاغي مرينه ام صاغن ام مرينه يعني عالم كيمياء اسلامي سيدات زانا دبي مزار متحرك يعني او مزلك بريدات شيء انسان تشاشيه دا سوكي دا مزد كي اري بريدا دره انسان اسد نقاد مشى لدهندري ويدا وجدانو او ايمانكي بهفر علاقه نكرنه يعني دين دي انسان دا وجدان عودي انشاء كبر يا ايمانه دين وجدانك انشاء لو ماكو مسلمان مرحمه
لوماك مسلمان لإنسانا لحيوانا لغير مسلمة لهر كسي مرحمت يتكن أو قصا مثلا غزة تشيبو سيدة من الدلال وهجا مسألة كي خوشك داني tam jevnat qetandinê got me sahabiye nediye me pêxember nediye û 1500 sal ketiye arame em nikarin şûn da herin a hûn dixwazin sahabiyê pêxember bibînin îmkan û fırsat jî heye her ne Gazayê wan bîn hûnê sahabiye li wê derê bibînin yani ji meselê niha ana em pê xeber didin û mewzuyê me televizyonê jî niha ê bernamê jî yani lazım li ser via ne bi dersekî ne bi rojikî ne bi bernamekî yani li serê daimî bêseknandin û hem malbat hem civak hem dewlet hem mekteb hem diyanet tev bi havra ittifaqekî bikin heta üniversite pêşiya vê musîbetê wê çawa bêgirtinê lazım e zanîngeha da xebatê herî gelîng servî taybetî ve servê meselê bisekmin. Saat xweş mamoste îcame berê xwe bidin çarçove em her hafta dîmenên rengîn tînin ser ekran em diçin bajarên cuda cuda. Temaşevanên azîz em ê vê heftê jî berê xwe bidin sîronga mûşê lewra û li wir li vî gundî jinên jêhatî ji hiriya gore dirîsênin û gelek kevneşopiyekê bi salan e û xweş e kerem kirin bi hev re temaşe bikin. گوره، فانیره، پاپیک، لپک و خالیچه همو جی بهریا بزنانتین چکرن وک کونه شوپیا به سالان چکرنا گورهن ریس هج دوام دکه بشه کی تایبت هریا بزنان شدکن و دکن بنک پاشه جوی ریسه باددن دکن گلوگ و جه برهمین جور به جور چه دکن لگنده سرانکه ها موشه جنین جهاتی کونه شوپیا خوشبیر ناکن و چانده به سالان دوام دکر لیدوان دمین داویده هیدی تیش بیر کرن گندین سرانکه جی جبو اف کونه شوپی دی ساگش ببه هولو غیرت اکم ازنددن جواهر چالایانا هفته و 7 سالی دبیجه بریان ها فبریقه تونه بون و مهرتش به دستان چه دکر چید کرم گوره چید کرم فانولی چید کرم کلری چید کرم یمنی چید کرم مهوی چید کرم تشتتنه بویم لعذری رازنان مگلوک کرم مگوره چید کرم همیتش مفانولی میراج چید کرم ایز سپی خلکه گند بیجه بریان ها پرانیا اختیاران اف کار دکر في بری معزن چید کر نظاف هندک بونه دی کس نمه مرفی یاشلی حبکی دو حب مانه و جدی نخوشن زاف نزان چه کرین یعنی نکان چاوی وان تشه ملی وان تشه دی نکان راش میش بینه گنجی نا کونه پی وان تشته او هاکی شداد هندک ما دوگن دیمت هندک ما یجوی گو چید کن تو کسی نکه مثلا یاشلی خیمه نمایه مثلا هندک چید کن ملت کسی نکه زیده زمان ده مثلا تv yaşlı bu tv yaşlı çet کرنا گوره çet کرنا اردوان çet کرنا بیره کم çet کرنا تفتگله کم çet که اردوان همین به هرگی çet کرنا به هرگی yaşamıştı bu زاو کس چناک یعنی آنا یالز ام دیسا جم خازن خلاص نبه ام تارا خدا çetkin دیسا جنین گنده سران که دوازن اف کونه شوپی دوام بکه براستی کمنا شوپیه gelekî xoş û giring e aneka em nabînin tiştê wisa û em ji viraj em karin derxin ku malbatên berê çiqa jinên berê çiqa fedakar bûn newsa yani ez wek ciwanekî ez vêya dibînim ez vî karî dibînim birastî em heyatê de nikarim bikim lewra pir sabir dixwaze yani ciwanên aneka jî piçkî bêsabrin mixabin mamoste tê çi bêje yani rahmete diyamıcı ustayı vi işa bu gala gore mexsipe xwede jo razî be yani hay wego yani em bêjin çima berdayîn zêde bûyî di nav civakê birasî yek jê jî sebr û tehamül nemaye yani wexta em li jiyana wan dinan em li dê bavê xwe dinerin em bêjin ew zehmetiya wan kişandiye ewan yani ama dîsa jî ew tehamüla wan hebû sebra wan hebû lewra têkiliya wan bi hevdû heta kî mezel heta kî mirinê جبري وهاوي يعني او عرفوا عاداتنا ما يبري براسي قلق جانا نموناك بسيطه بيجم يعني بعلي فيما بلا جفدو جدا كرنن انا شاندا انا
يعني بله بله مناك خوش بو بله انا بعلي بلاش بدو جدا كرني يعني بله. انا هر تشت لسر يعني ام بيجن لسر تنيبوني تخوازن يعني مدينه كور بيعوا كرن او جي ترسي فتره انسان يعني انسان مثلا جانا في تشتاجي تيغوتن دبي براباف باولاد خور وكفالكي به افجي غلطت قناعه تامده لو رباف غرق باف به دي غرق دي حسابه زارو كان لناي حسابه دي بال نفسه دجياني غرق باف هبه دي هبه هفال هبه وقت باف تكشون هفال وظيفه بافيتي وكيبك وقت دي بب هفال دي لكما يعني هر تشتك دجي خد خوش يعني ام بيجن تو وقتها تشكي جيوي درخه او تشوف على دمينه اجر يعني اف چاندا کو انا دخوازه ام بيجن يعني ديزافانتاج ماشي مثلا بري مكاني بو خب بارا ستاجنك تشتا لبالي انا او شب ميديا جفاكي وام باش تكنولوجي كو بيج ديكاتيه يعني ايدي تشتكو وقتها للدرب التيت ولاد نرد هندرة شان ثانية للجمعية لبالي او تشتكو وتسريد قوت قناعتهم او قال لك مهم بو قريم بو يعني اوروب دولات الدنيا يقش انا لسان مالبات دي سكنه يعني انا بسكرك الدنيا هي نق اولات كي تانيه وبراسي دفرجي ديسا ام بيجن هيجي امكانه خلاص بكن هيجي امكانن لب افجين تشهي مثلا مجن سرو كومار توصيه سيزارو كادك بلي غرق بنقا في شاهبه مثلا از مثال كي بيجن بيجن دي كنا شغله بله كل درنا شغل براسي نا شغلان جنا قفران كراسته دي كل درنا شغل كا حكومه جبوان شكريه ادي وزاره خبات اولهيه جواكي ماموسا باوردكم دس خباتان كر ايكو حتى نيرو دشغلون ايكو حتى ايفار دشغلون هديجي برجي ورداين ل نو دس بكر لاسطنبول ازمير وانقره باوردكم هديه دس بكر از تشكي جدا ام بيجن فانيكو فانجيني كل درف شغل دولت اليكاريا قريش جيدك او ام بيجني شوان لبالي وان خانمي كل درف نا شغله يا كان ام بيج حقكو امكليبوني بدوان يعني دولات وقتها تشكي بو خازن لازم بقى في شيء دينه بله يعني ام بيجن مثلا 150,000 ام بيجن قردي بفايز حتى كي 2 ساله افغاف قالك باش ولا بلي رقم قالك عندك يعني ام بيجن انسان كي بزوج يعني دا انا دا 150,000 بيشته يعني قيب بوزولاب كي بستينه ام بيجن يعني سيشار برش اشياء بستينه لبلي اف رقم درخصنا بنسدي 3 ساله 4 ساله ام بيجن داويه كو تشكي ورشي بكره يعني باوردكم الزواج كم بو نفس ما مزواج بو ميجي دولة السلة مثلا وقوي ام بيجن عمري ام بيجن زاروك يعني ام بيجن بيريك كو دوغم زاروك تشيدك عمري وان ايدي تيسي افياجي لغورا يعني ويا بيستونه يعني لغورا بيولوجيا اذا تشكي نراست يعني بشتي عمركي ايدي او تشانجي ام بيجن نسالخ لي دفرده يعني جرك اخلاق تربيه ودولت جي بنقاه في إشاء شيء بك يعني شو زاد بسكري كان مازن شيء عمر زواج برب درنكتية يكش شيء أبورية يكش مسألة أبورية يعني يرام بيجن عادو دا مالبات زواج زور دكن ما مستجد أبورية يعني باوردكم از دورا خوش دنرم يعني ايكو هر دو انسان كو هفدو حزبك يعني دو خازن شخورا جيانك آماده بكن باوردكم دیسا تأثیرا مدیای جواکی تأثیرا در دور تتکوه ناوان انسان از بیجم برنهاج آبوری ناو قضیده بو لگندان تی بیرا به هرکس لمالک دیجی لدی ساجی زواج بو باوردكم مرو اره آبوریش پر گرینگه د زواج دیجی خبر آوی هرتش پر بو هابویه لی باوردكم آنکا insan ternabın. Yani kuru keçek bizavcun her tişti duhazın bakın. Her tişti yani nakhazın tişteki şokem bakın. Yani evci bavardım evci püsküreke. Ne abori ya dinav civake de püsküreke kaya. Az numunak yani dev baje zarken khore edi nabejin bizavce. Tebiramı ber yapçan sala duhab talebe ma hatın keşuk lavuk. Go am nişanlı bunu go ser khare bi khair salamati be. Davet ava kinga em bej davet ama pişti بيج مشونده تمام باش سر خريبه وشاكر اشياء دبي ولا مزير نكريه ما بتقسيتها كتن الخاني يا مقوش خدي بترسن ونهي نزوجين وكتن بونبونو كل تقسيتها يعني زيرانه باشترم يعني هلا بزوجين هلا برا كشك برا بوكا وزير اختي خدستي خو يعني ام كيج سريع عود بونو خدي خاني نرينا ما الحياة هاد جوهراندنا يعني برسكريك أفا يعني أزبجة بزوجم جرك خانية مهبة جرك عربان مهبة كاجيان كور لكوية يعني إيرو أمبيجن برا سيدا باسا حياة خونا
ام بیژن خورتایی بک سیدا çok zahmeti kişandiye. بله Ez li gora seda hindik mi kişandiye. Tu derece tu jiyana bavê me dinere. Yani lema ev bi tişt ez gere xwedî her tiştî o dedem ki hindik. Yani lema nesle ana his has. بله Bizu o lezzet ew yani ji piştî wê kes nafikire. O adı jî dilxwaziya xorta o emelê wan îşe wan nel gora hevdûye. بله Yani dilxwaziya wî tişkî mükemmel tul işi wî dinere iş nel gora wî hawiye. Yani va girêdene va tişna giş bevdû heye. Az bawerim biner axlaq di dünyayê de axlaq bê qanûn pêş dinakeve. بله Lêbelê giraniya muhîm li ser axlaq bawermendiye. Biner misal kê dibêjin dibe Amerîka di sala 1908 wan de xwedê zaniya jî şêsî de xwetin cigarê qedexe bike. Reklam çekirin o tişkî pir meze reqamek mezin dan reklamê. Lêbelê dîsa jî di nav civaka Amerîka ji sedî 5 hebat ve keske dev jigarê berneda. İja muxta dirin ser jiyana Pêxember aleyhissalatu vesselam mesela di dewra Pêxember aleyhissalatu vesselam araq serbest ne qedexe bû. بله bawermendî hebû bawerî hebû ayeta ku nazil bû Xwedê Teala got kitabî aşama wê hebû aşama ewil du da Asya Xwedê Teala got tamam araq qedexeye araq zerara wê ji însanar heye ji madî manevî dibe çarşa Medîne bû yani tev de araqê xwerijandin. Yani keske ne got wela hela ka yama de ticareta min li ser vî hawiye mesela ana li ser malî İsraîl em xeber didin li ser boqotê em xeber didin nama de kara me divirde heye em divirdin pera qezej dikin pera qezej neke pir qezej neke tu namre tişnêdin heye yani divirde bandora baweriyê ku wexta hebe bawerî jiyana însana dixi düzenkê. Çünkü Xuda bimezan ana eviya tişkî ku mecbîr kiriye yani ê ku me çêkirî Xuda ye. Xwedê Teala dizane em bêjin çijmer baş e çijmer nebaş e û jar ji ber ku me xwe teslîmê ana mesela di civakê de ya jî em bêjin di toplumkê de zirara herî mezin têkiliya civakê em bêjin bi urf û adeton bê qetandin. Dibe wek çûka bê bask. Li me jî weratiye. Yani em ji İslamê dûr ketinin îşlikê batî jî li me naye bedena me wan newekeve. Em dinavê demane Em dinavê ne ne wiyal diçin ne wiyal diçin. Dortê demanin. Bawer dikim se dewabê jî seydamî ji we pirsim erem Müslümanin mamosta jî bas kir guhem baweriya me heye lê piçkê maneviyat kêm bûye di navgel de. Li gorî nerîna min min baştir zanin erê herkes dibêjin Müslümanin mêj dikin lê ew ahlak jî ji dil tê. Yani merev çiqa mêj jî bike çiqa bawerî jî hebe hatta ku maneviyat dilem merev de tinabe hatta ku her tiştem dil û can em nekin bawer dikim ew tesîrê ahlakê me tesîrê hereketê me jî nake. Di nav civakê de jî me basa zewacê kiriye gelek ciwan bêjin aboriya me kêm me çawa bizevcin ev jî ahlakê tê mamosta pir baş axivî yani êdî ahlak hingî ku kêm bûye hingî herkes dixwaze her tiştî û zillez û bez dixwazin. Yani ê bizewcin dünya ra dikin ser niga dibêjin gelek ew her tiştî bikin. Bele kaimin hem Ali kimine siyasi heye hendik cevap hat meydan. La ben tuhazı xujam tuhazı bin zaman sayda jber kuma wazaf kiriye. Az belsi ve wabedim inşallah don mesela da ama az awli via bejim nahana kut perspeki ser navi İslam'ı bebeji dini İslam'ı awli emriye awul çiye gelo imane ya ahlakı. Yani awli iman giringe ya ahlak. Tüşke persi ev avame megiş bejin iman. Ama Kur'an de be ahlak. Salikel kitabu la raybe fihi huden lil muttaqin nabe takvan lil muhtedin. De be ev kitap Xuda de be tüşku şübete datneye بدسته مروا دگره بدسته کی دگره انسانی کو متقیبه جویرا هدایت رهبری هدایت یعنی اولی گره انسان هندره خو پاکش کربه خوش امر وحی را آماده کربه کو قرآن جواره بدسته وی بگره بین سر ریا هدایت یعنی تیاره لشوفه داناینه لپیسته داتینه گره اولی حاضری جواره آماده کری کرنج را چه بلوه داره اولی اخلاق ما دبي پیغمبر ده عليه الصلاة والسلام ما أخلاق مثلا إمام غزالي
و وان فیلسوف مسلمانا ابن الهیثم وکا کندیوانا گاوا کو بینای اسلام بینا کی چارقات تی اسلام عبارت بزن بیش بینا کی چارقات قاطع اول وقتا پیغمبر دا اخلاق بو قاطع ددیا ایمان بو قاطع سسیا عبادت بو قاطع چارا معاملات بو تپی پیغمبر دا 100 سال شون دا iş جوهري قلتن قا يعني خصوصا وقت امويه دا قلتن قاطع اول ايمان اولي ايمان تبيدا عبادت مثلا دبي فلان كسو لميش تكناك بريها بري كنت قلتن لميش دكاه باوريا خلقي بيدهات çünkü insan كل ميش دكر حرامية نذكر لميش جاوي وكاك آيات تبيجه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نميش خوي خوش خرابية دور دكه جفرو 5 سال بري يكون نميش دكرن لميش جوان من عوانش خرابية دكرن حد جوان من عوانش خرابية دكر معنا ميج أو نفس سيدا يعني ملاوج خرابية دور بك يعني خوي لميجي قرتكي باورية بيرابو قرتكي باورية بيرابو ليه چبركو أخلاق كت باش لميجي عندي أمريكا يعني نهرتن كو إنسان اللي ميج دكن والله جالك باوري بواند به رابون تقليد كرن قامت الميجا خبكي هركز التجارات داجي مال اخو تسليمي تدكه تسليم جي كرن تقريبات مازن شي بو اولي اخلاق امجره انشاء اخلاق بكن لبي اخلاق من ايمان دين سري عباد وكا وقتا پیغمبر وكا مثلا قران دبيجه اخلاق جناوا دين درخي تقيمه رومتك دين رانامينه ابيات خاص مصاب ifade كرن عادتيا كم قد komisyona حقوق insan da o çatıya mezin jî o ava binî de jî yani hukukê geda hukukê sebiya ji bo dijital mecrayê re ez dixwazim yani komisyoneke navê wê dijital medya komisyon mecralar komisyonu jî re dibin katedî em asimîle bûne em tabîrê komisyona medyayê dijital em bêjin yani em nikarin bi zimanê xwe tam bidine îfade kirin ew ana xebatek mezin dike و حقوق انسان جي كوميسيونا جدا كو اجي ويكي لويدريما او شي خباتك مازندكن كو في ميدياها ديجيتال ميديا لسر سبيا وزاروكا بدا راكرن يعني بدا قدخه كرن نمونه هن الدولات هذا يكجي جابونيا يكجي هنك ايالات امريكا يكجي نرويج مجلس اذنك درخست جو كوميسيون دكاره هرفيا جابونيا برسبكه كون شو موفق بون جابونيا جي ساليا حتى حفظ ساليا سوشيال ميديا يسخه هاتي قد خكر انا قال والله نجي ورقه دخكر نفسها ما مست او امي خبطتكن او بيفاجا شاوا درباستك يعني تشد فكرن يعني براسي بر زور يعني حتى انا belki komisyonu yani civaki hükümete çekiliye toplantı hükümet çekiliye nezi dey hap toplantı çebun de her toplantıda parlamenter her parti işte daha ne o mesulü ve alanı kine mesela rektörün, profesörün, işterete insan hatın, böyle hatın dine ifade. Sosyolog den, psikolog dene yani mer çavat tabi garayı mer bir de ikna kırını. Nana rapor çebune, raporu gerek giring mühim çebune. Çatya raporeji, hatta taca raporeji çuyuna ko ana دركت مديا دانا سكناندن جو parlamenter رابونل دنيا دقارن كيف أخورا مصرفك مزن وان تكرني نا أنا بيسو حفظ في مهدا من جابونيا يبانا يعني أنا بلكي تأخير بو هناك كا جابونيا أفيا بتشي شكلي موفق بيه وبسر خستيه خلق جابونيا يو نم سلمانن خلق النرويج نم سلمانن لكن مثلا أخلاق تا تمزدكي يعني جيانا وانو آمه بهف نمينانه يعني دولتين بياني بجي ماموستا تشتكي باش بهم دكارن راجن نفسا يعني السيستم جرك والصابه علمك إسلامي دبي يكيتي وبراتي وحسكرن حقي مسلمانة جهاف كتن دجمني ونفرت كرنجي شأن كفرية بله يعني جرات دجمني و nefret, kin, disuku çarşıya Müslümana da tünne bana, o evedinci gelet çarşıya merke kafir da tünne bana. Ev çi biyebme, belki bir atete ana, ev çi biyebme
ku malzeme wan mesendiye malzeme meji jwan ra çune. Zura me wan sendiye. Beli yani de nava Müslümana da gere yekiti hebe çünkü kitaba me emret ke bir yekiti. Gere haskirin hebe emr bi haskirin etke. Hatta de madde kuvan filozofa ji jimartine de mesela ahlak da 20 madde jimartine ama iş tamamı muvafık Kur'an'ine yek jeji fedakariye. Fedakari mertebevi ser hevrahane. İnsan heye dibi, insanı baş. Mesela husnu kubhiye disa dibicim. İnsanı baş kiye, inde baş kiye. İnsanı baş az müsaadeş da buğazım dakiki. Zamanı min nere min kayıt kiribu. Ha. İnsanı başı Kur'an tabir etke. Başı ve ne başı. Tuğazım her ikisi madde jerabicim müsaade ve. Ta keremken. Haset. Haset çiye? Eva kutubeci madem emitne bir evici tünne be. Kur'an في قدقة كده في أخلاقها. بخل حسد تعريفه يقف بخل طماعية دبين مدامكو ايمتنا برا ايويجي تنه به. حسودي. جويا پردك زيادتر شح جراد بيجا حديث او قرآن دبي برا ايويجي ايم به. برا ايويجي ايم به. ايمش خو ايوي منه برا ايويجي ايم به. قرآن وانا قدقت كرات كش ميداني ماده دند طبيعه انسان وفطره انسان دا تشيتك حتى يكون فطرته دا هي ودك دريوي مثلا امر دك بسخاوته سخاوت شيء دبي مادام امن هي برافي وجهه تبيدا جود امر دك بجودي جود دبي مادام افي متنه برافي وجهه جود ايثار قران نشان ده دبي ايثار شيء دبي برا امن نمبه برا افي ويبه عولي برا بدنوي يعني منفعات برا عولي جويرة به وتبيدا فقر هي إما قبل لفظ فقرتي سيدا إيمن دبي فقر بمعنى فقيرية ومسكينية يعني حالبك مقام فقري مقامك كد سر إيساري دا يجي فقر أوي دبي ما دام أذي وي تنية برا أذي مجي تنية يعني فان أخلاقه قبل إنسان دا بيت تركيب كيرني معنويات إنسان vicdan da insanda Kur'an inşa dike. Van vicdana be inşa kirine az eminim ama peşya van mesele buna alete tahrib edna beyna cevake da na beyna malbat da be peşya vana bikrin inşallah. Saat خوش ما مستم. از خازم سر خزمان جحب كي بسكتم يعني. إيش كده جي عفوا. كرم. خازم. أنا كرم. هما سيدا خبر ده السكنم أو خبر ده خازم interaktif şey جارنا يعني. İşte biri hevudni bخير. Ama kadar sohbet eder bastım. Maşallah hoş der bastım. Ama tiştek bejin, karın her tüm kar bejin. Yani veya civak civanek bala min geleki dikşene. Brastil ser medyayı civaki nav havalen xoda canad benim. Nav malbata xoda canad benim. Nav karubare xoda canad benim. Edi لسر خزمان گوته گوته که به خزبه من نباشن مروین ما نباشن امروز چقدر مروی خود دور بکوه جبو مروه که باشتره براستی دم از وقت جوانه که دماغ از گوتنه وساد بهیزم از پیچ که خمگین دبم بله چپ انسان چکا مروی ما باش به نباش بجی مروی ما شخوینا ما اره حتی کو تعلقه به تشتکی نباش بینه سره مشخوم سيدات مساعدة شتاب قازم عين 6 ثانية بتاني جوابات أبدا أزيج بير بكم داوية كلامك سيدات أزبي حقي شتاب دايم تقازم يعني كلامكم جربت دبدويتكم قصرام بروجكي ور مازن لسر في خلقي هي بروجكي ور مازن بروجا إنجليزة بروجا إنجليز رابون يعني ملت والدين جهود دانا قطاندني أتشل صار شون دهرم لديار بكر لآمدي فلا هبو يهودي هبون دقوتن جهوج وانا را جهو يزيدي هبون بله يزيدي هبون ج تمام الدين عاصوري هبون مسلمان هبون شهر مذهب مسلمان ام تف جيران هبون لعين جندي هم مزجه خانيه ما بحوش بو بله تف ام خانيه بحوش تبو دندور سوري دابون دياربكر بلا نبو بو 5 سال بري فلو مسلمان و جهو جيران هبون رمضان دهات مركي جهو مركي فلا جبونا كو اي مسلمان بروجينه بینا خوارنه نروان حتی نزی فتاره نه بنا خوارنه خود چه ند کرد یک دکانه وان نزی هف بون جغاره ند کشاندن چای خود نه و ند خوارن یعنی جورو 5 سال بری طبیعت ما کردا بخواد ولات مدا فلی مجی بغیرت بون
جهوی مجی بناموس بون بخوده دزه مجی بغیرت و بناموس بون دزه وی گاوه کسی نت شو خالی جامعه ند دزی کسی نت شو سول جامعه ند دزی بخوده سرخوش مجی بقیمت و رومت بون سرخوش گاوه شعب السیدا کی و بشیخ زراران بخوب با اختیار کی کتا دگمه خود گرتن بله سرخوش وی گاوه جی قیمتک جوان رهبو لبلی ام چقا جو عرف و عادت خو جولات خو ام دین خو دور کتن بخواست وکاکو سیدا مگو بخواست ام بعل من ايه باطيه وكا مثالات تيتي ما ايه خوش يجبير كر ام نعل من ايه وانجي يعني كلام كسيدي بدنا برد أما كلام براستي انا مدنية غربي دخوازن نسل ك بقيمة بكم بين دار بينر بله بينر و ببره مثلا ديجيتال برج اوجي اوينك بله يعني انا ماتن سوياك كور يعني ما شمناك بالكامه بله قش بكرتاو بشيكا افيان بروجاكك يعني نسلكو مثلا تقدر تجيرتو نبه يعني لو عم بيجي نا مالباتي نا ديني نا عرفي نا عادتي يجيبو نسل كور دركا فورتي غرك تش بيكرن يعني جيبو عم بيجي مثلا غرب باطل جيبوك ناس ودار خرهولي يك جي غرك وان جدين دور بخ افيا فاي ام بيجن 6 سال في بروجا دومدك نك بروجا ايروي براستي مثلا ام بيجن لزبو كاوكو سيدا چندر بهاني زمان دين و ام بيجن جياني كو جفدو دور بك يعني الغربي كو وقت باصا لاقلغه تكرين دولته فعم كرن مثلا ترامب ام بيجن بريا كو هر سنبخ شو كليسي كسكي نقو ولا امريكا شريعت هات ام دين هات كسكي بعضها تشكي ورنكر ام بيجن مثلا سروكي قال اي اوروبا وقتها دارن مجد بانجيل صندوقه فيا جوارنا بسكريك لبالي ايما وقتها سرات ايما ام بيجن سروكي كارن جامعه كلمش بك يا جي ام بيجن د مجلس ده اخافتنا اخو بحمد وبسلاوات فك انك ناقص قبول بكم كم دولتك مسلمات زوان ده خل بارتسيت كنا يلهم دورد الدين تلاد نرد بينا يعني جا لما مثلا يك جوي ام بيج اقرباتي مروانتي بنر فيا براسي قالك مهم وهاني زمان خدش ورازي به يعني جيران تيجي نما يطلقهم خبك ين ما بخوا دبي عقربه يعني افان يا تركيا ده قلتلك دبيجن اسبر خمجين دبم دماكوز فيات دبيجن اقربا يعني تمام تشتكي قلتلك اوسا كتير ناف دفيج يا شما تقول حلبوكي بنر دشينه مد دشايه مد ام بيج وقتها بسكريك الور سري ما اول هيفيا مجدي سمرفي ميه بنر عرداجادن تشيبول ديار بكر شينيه كبا ام بيج الولات ما عرداجاد امجل ديار بكر بو İnsan kız şu mala merve xo, kazı şu mala havale xo. Bale. İnsan şu mal gunde xo, çunda apı xo, xale xo, ya jiyam bejin mesela. Çima tu bişanda havale havale te zaninge. Durda droje tengde, dijiye tengde. يكون ما مرفي ما براستي يعني لما افياجي حلبكي جبوي قالك مرسه بالليبه تحملها مراهبه مرل همبر مرفي خفته كاريه بك ام بيجن برسكريك كاب مرل هفدو ببرسه يعني افياجي مساله تيكو انسان بسري خب مينه وقت انسان بسري خما او انسان انا ايدي كان هر دري يعني الريه هر تشتي مع الاسف غير ودبه ما مثلا انسان شما تخوازه خطنه ببينه شما تخوازه تنه ببينه دبي هيامده yani mesela bir rağmen Eren Bejim Medya Civaki beriya çen salan demaku televizyon nuket jiyaname televizyon medanit bahevdu. Mesela devam bacana bastık edbe gund limalaki televizyon hebuna metçuve male met televizyon temaşet kir. Le ana kaçı bu ev telefoni buçuk tetkun hatta berika xo yani bir buçuk nem vakt televizyon hem her tişti karın temaşe bkin. Dayık bav zarok evariten mala xo pişti xwarne herke xo tetkun oda xo وخوتن دبینن یعنی اما ویا چاو چهار سر بکن اره دولت خبات اندکه پروژه اندکه کسی را خبر ناده کسی را خبر ناده یعنی او دکی دام جیواره یعنی تکیلی به هفرن ما نه نابرا جنو مرد ما نه نابرا دایک با بزاروکان دما براستی ام بجن جبو چاره سریا و یک جه نرنا لحیاتی کرا بگو هراندن یعنی گنج ما خورت ما و امجی yani gelek cara emneş bu xud dijin. Ev dibêj çanda popüler ku dibêjin ya
يعني مثلا ام بيجن بوبولار كولتور كود بيجي او تشو بخوازه ام لغوراوي حركه دكن يعني لما بسيكولوجي كود حق مالبات جي دبيبن يك جي دبي يكيتيا سوفري مثلا ام بيجن جبود مالبات حضور كبه يك جي اول بلا دقات بكن يعني اللي قالك مالا ايدي انسان بفدور خوارنا ناخذ سيدا يعني تاشتي كز بفدور تاشتي ناخذ كز بفدور شيفي ناخذ يعني لسر خوارنه انسان ناين دافدو يك جي يكيتيا سجده مثلا انسان بفدور عبادات ناك انسان وياج جيانا خو درخستيه اي هاوي ما قول مثلا عيدي جمر فرستك يا عيدي جي تولد نرى ام بيجن ام هرندا يختياري خو مروي خنا مر تعطيله دائما عذر خد خوازم وقتی وی هات از گرفت کلمه بیجم دبی söylemesem ölürüm. Ana bejim zebimrim. Tabi satışta var kaşkir. Ecvuru 40 sal beri kaldık misafirek mahat seyda ve fakite diye bu. Ek beri bata gündeki şu camiye. Jbor rakatına yani cami hem otel bu hem lokanta bu hem kahve bu. İnsan camiyat gişne hevudni. Titana se televizyon ego. Vakta ma dajil camiye insan gişne hevudni. Ek jela garbi hat bu. Misafiri gund bu. Yani evjuri jibit şana hela Batman eda. Elvra qala gunde zilat kib. Hela mala bade. Lüeder vakti xwarni hat katedi xwarni faqiha tabaqi wa جهاف جدا بو ذكرنا هر فقيه جرا هنك ذكرنا طبقه كي دانه كي ابي اول ما قشا مذاكر ام بازا بيسحب سر سفرنا وصحيرت نهيري سيداي مجرا قلت شما تو كرمناكي قول از ببيجم بمرا نخيدن از ببيجم وكرم كبيجه قو بري ظلامي مي بري هيلا ما قوا خوارن دهات ميدان كتا طبقه كي و قش herkes kefçi xwe digit ê kefçi tune bana jî bi destê xwe tevş tebaqekî nan dixwarin kine beroşekî di beroşekî ya tev dixwarin çiqa dest digotin çiqa dest were ser sofrê ew qa bereket tevî ana ve feraqa şev qetan diye hêla meda haşa huzur yani jiyan jî bername jî zindiye bira qusura me mesela nekin دگوش کوچکارا مهرکی دکر طبقه کی جوال هف نخن جوال سری الهف نخن یعنی اوقاسا مدنیت مجهود ندا دور کردن کرم انا که سینیه مجی شب جدا بونه سینی جی نمانش خود سینی جی چون کس مال ناخوند حتی سینی جا سینی اب دیوار داد کم بیا وکا مثلا وکا تاریخی او جراز تمام yani divirde embejin civak çok az çanda xudur kevi psikolojik jvate zede dibe يعني فيها نجبو مثلا فيها جبو غربيجي ورايه جبو دولتي دجي ورايه لو را انسان بجباوريا خو بالسرنقاي انسان بعرف وعادته يقول سرنقاي مثلا سيده باسكره بنا خدا عز وجل اول حضرت ادم انسان شكل داوي كري پیغمبر يا اول انسان جرك انسان به يعني وك مثلا وحي كو وقتها نازل دبون بلكن كي درفي مجاريه اما قريدانا ببيفا سيدا هي وحي ام بيج دكيجا دم نازل ببا لغورا چان داوي دم دهاتن مثلا بيج وقتها كو قران نازل بو ادبيات مشهور بودنا بعرباده قران جي بادبيات ورهات عربي اديب بلا حيرت مان از باوردم كو انا وحي نازل ببا او اخلاق تخستا بيشي اجبك سيدا فكرم ابي اول بحث اخلاق بكره واخلاق الجواكي يعني لما انا انك خطي انسان انا جناي مرو نابنا مرو خدي تعالى دبم توبه جي قولاي هيسان تدس خو فقره تبي يا ربي والله ما خطاكر ما عفو بك خدي تعالى تعفو بك لبلوقت كلياوي بجواكر ابتني نبس جريجات حلاليه بخوازه جرت وابك يعني لما اف امبيجن افتشتكو انا امتد اف بسكريكو انا امتديه بريا هرتشي نرنا خونا الجياني جرك ام بوغهرينن يعني ام بيجن انسان بشل سرنقايه انسان بعرف وعادات سرنقايه انسان بچان داخل سرنقايه و حضورا ما مثلا ام بيجن بنر مدنيتانو مودركو حياه جيانا مودركو انا ام دبيجن هاتي سوياك كور مثلا جانا دبيجن ام بيجن لقالك دولتها انسان وفادك جبركو بتند مالي ديه بما هاكس بناحسه يعني او دولتاكو او جواكاكو قريش وحضور ابي برزيده به او علامات خيريه بله او زاروكي كل قريشه مازن ببا راحتي دي باب حضور افيجي
ها دولت لغورا خو تمام او تدبير فيشا بلكش لسبب سوسيال دولت في تشي افادك اما دولت قرد بنيجر فيا افابك يعني امبيجن يعني چاندك ور ياجي تربيه ور بد اولادا جي دي بافي مالا اولادي وانا مالا زاروك وانا نجمال نحزر افل ناخذ تعالى القران دي بيج تشاوه تدي وبتشوق وانا مذكر انا هاتي سويك ور قد يجي لوان بنره اجا امليد نرن دفرجي دي ولا تمجي هدي بفانها وانا در الجامجي تولدني اختياري ما ولا تمجي انا يعني براسي افياني قال في زمان باشي زياده بويه تولدنا الجندا قال لك مالي اختيار بالتنيه الباجره يختار بالتنيه مايه ام بيجن مثلا بلكي عيدا جدري وانا يفكرن فيا ابو يعني هيام جي فرقو هريا نفسها يعني ريم غلطيه مالباطن دبيجن لفي هيام يجي يعني برنا 6 سالان شو ام نكارن بيجين مالباطا برنا 6 سالان شو ايرو ام نكارن دیسا آوا بکن لی باور دکن وای ساعت و نیو کامل سر مالباتان داخویم مالبات غلطیه مالبات مدرن مکر يعني ایدی وزارت شی دولت شی مگوت نتنه ترکیه امریکا دولت بیانی جی ایدی فرق کرکو مالبات چقاسی گرینگه جوو جواکی مالبات taybetmendiye ki mazına birasti. Edi devlet jî fark kir, mirov jî fark kir ku em dîsa bala xwe din ser malbatên kevne şopî ez bêjim. Dîsa malbatên em bêriya malbatên berê dikin ne wisa? Dor hate min. ديسا دري سؤالي ومداخلة سيدة مرة فكرية متخازم بهفرة بمشي نخبردان دا خوشتر دبه ام باسا مالبات دكن لما سروك مالبات جبير كريه سيدة من قال كرانا بكرتاسي جو اجيكم قدي خبشينا قريشه او جي بيجوا بدس بافي خبكره بشينا اوي سوسيال دبين شي جرام كرمانجي جيكو اختيار لي متكن مال الاختيار انا مال اختيار اي بشين مال اختيار نها انا امبري خدين كتاب خدا كتاب خدا دبي يعني سبب اوكم مش كتاب خدا قتيانه ومش اخلاق قرآن واسلامي دور كتنه خدا دبي انيش كرلي ولوالديك جمرت شكر بك اوجدي بابي خورا اما يبلغن عندك الكبر احدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف أجا ديو بافيتا هردو ياج هرديا يك جيشنا حد يعني اختيار بون احتياجيه وان بلوازمات بشر دا باحتياجيه وان بتتشيبو تكاري وان جخورا بزوري زحمتي قبول نكي بدل خوشي تجوار اف جي نبيجي جو افي دا سفكتر تشكي هبي خدي بوطانا يعني تويجي نبيجي او قصا خدا توصيه حقوق دي وباف لسر اولادك اولاد جبالكش قراني قتيه جي اسلاميتي قتيه جي انسانيتي جي قتيه نها انا از امينم جلك مال هنا ناخذن باوي خديه خبفنا مال اختيار دبيج مرا عيبه هي او عيب جي ايوا كما دياشي مدى السنه مدى هبن او افي جنجاش او عيب جي ميدان رابيه دمالادا اختيار يا تنن دمالي ما هلا كردا دا هنا لإيكو بافي وانو دي وانجي اختيارن 4 5 6 7 سبيه وان هنا ديو بافجي دبر دستادانا اتخوازم دقتا تماشاوانا بكشتي مسيرفيا كسل ديو بافا مزناك او دياكو رانت كت دل بشت اخوات قران بشاف حتى سبي ندخوار بالتد داخوارني لخوا ندكر لجاني تذكر قافاكو ازيتو ازدرابك اشترى دهات فرياد وقيرين دكر تنخوش بكتاي بزي خد فروت مالي خد فروت تدبرد نخوش خانه شفا خانه والدعاء يذكر بالدكتور وعلاجره تقول يا ربي تعمري اولادي من دريج بكي حتى تقول عمري من تيخي سر عمري وي اجمرن هبا جديد وايبا رحم بقره لي انا ديو باف كتي عردي واولاد شخوا لي مزنا شخوا سلام جيلينا كام دفيادا مثالك هي سيداي من هيجاد زانه مسألة ويس القراني تدي دبي أفضل تابعينا يا نوارا أفضل تابعينا يا جمال أخو درد كبري دبي زهرم يعني خبر هاتيك وبيغمبرك هاتي الدنيا بيغمبري داوين وإمام بيانية
لێ دخوازە هەرەوی ببینە ئیزنجی دیا خوا دخوازە دیاوی ئەختیارە دماڵدایە احتیاجیاوی بخزمەت و خەباتێ هەیە ژێرا دیاوی ئیزن دەدە ریوایەت ژمارە ئاوا دەبێژن وەیسە قەراری دەبێزی هەرمە مدینه و جامعه پیغمبر کنل جامعه به از ورم یعنی از پر دکا زمان جی مسافه جی زیاده بلکه مهکی دمه انسان پیاتی دشه دبین کو کاد هر حکایه کی دا عبرته که یعنی چقدر چار نراست بجی بلکه لكن حکمت ده هي ویسا قرانی ته جامعه پیغمبر پرسا پیغمبر دکه دبین ماله مالا پیغمبر و جامی جی دریج جامی ودبت شه حجرا پیغمبر مالاوی دسکنه مقداره کی دبی من ایزنا مالش دیا خو نخواستیه و آسکنه جی من نخواستیه لی دخد داره تین پیغمبر علیه السلام گاواته حکایه جیراد بیجن انا مزناتیه ویسل قرانی دیپلوما کو پیغمبر دایه که دیپلوما زانینگه نم اوا خدمتا دی بو خباتا دی بو استو خاریج بونا امر دی بو او دعای دی شو سیدای مجیزانه دی و باف دعای وان ج اولاد را دبی پردد آردا تونه یعنی پرده تونه در حضور خدا دعای وان قبول بیان چه ام بمدنیت اوروبی بصفاحت مدنیت اوروبی ام تمامی تشتی خوی بقیمت برومات اخلاقی که خدا و پیغمبر خود توصیت که ام جی دور کتن ما مالبات جی جدستی خو کر انا نه براد نیره نه آپل برازید نیره نه خال خوارزی مزد که نه اول خال و آب خو مزد کن و بلا و مصیبت کی به سره یکی سلام علیکم علیکم السلام و لید خدشه کس خوی درد نه هر کس بیا خودبین خود بینه هر کس بیا خودگام تعبیره اوی خودگام دغم خدایه هر کس بیا خود فروش همان او بتنه دخوازه او دپیش هر تشتی دابه خدمت چی جرابه رومت چی جرابه منفعت چی جرابه اوانا نخوشینی یعنی علامت نخوشینی گرانن نخوشین کی وره نه کو بدن آمد به نخوشین کی ور tehlikeli ku imana mervad be نخوشین کی نه کو دنیای تنید به آخرت مرجیج دست مرvad be ام gel bana dikkat bak saat خوش بامسته در هنر گوهم داد بجا میرو پچکی زو خلاص بگم برنامه خو سیدا پارلمانتری دیاربکر محمد سعید یاز گلک سپاس دکم گوتنا کاتی بداوی هبیت کاری بجی سیدایم اجوارا اجي سپاس دکم تجمع گلک سوال کر اجي سوالک جوت کم لسر ناوی تماشاوانا اتخوازم د برنامه خدا و لسر وی مسئله مالباتی پرزیده بسکن İnşallah maması. Gelek spaskum saat hoş. Akademisyene Zanıngeha Mardin Artuklu'ya doçent doktor Fikret Özçelik. Gelek spaskum. Malavaji ava. Mahatına ava az gelek ki hoş bum. Jiyan bi malbatê xweşe. Bele. Jiyana bê malbat xweşayî ne mumkin têde bi. Xwedê Teala ciyanek we bi nisêbê me gişa inşallah. Amin maması inşallah. Gelek spaskum. Malava ava. Mahatına ava az gelek ki hoş bum. Un her hebben inşallah. بله تماشاوان عزیز ما ایروجی برنامه خو بداوی کر سبدی ساعت ده امل ورا بنداو بن به میوان هجا به مجاره کا خوش ام پیش بری بن حتی و دمه بمنن دناف خیر و خوشیه ده دنباش